warahmatullahi wabarakatuh. Agenda kita kali ini bawa makan kita dari Ternate pemirsa, keliling Sumatera Barat. Sekarang ini tujuannya kita Muhammad Yamin, terus ke Batu Sangkar, Bukit Tinggi, terakhirnya pemirsa. Oke pemirsa, bagaimana keseruannya? Cek nanti di channel kita pemirsa atau Tour and Travel. Like, comment, dan subscribe. Oke pemirsa, saat ini kita sudah berada di Stano Basa Pagaruyung di Batu Sangkar ya pemirsa. Nah ini lagi ajak ini nih pemirsa, ponakan dari Ternate pemirsa. Ini kebetulan saat ini lagi ada tamu, kayaknya lagi tamu internasional dari Korea, katanya gubernur dari Korea pemirsa. Kebetulan sekali kita ngambil vlog hari ini. Saat ini Pak Gubernur dari Koreanya, mungkin saudaranya Lee Min Ho belum datang. Bu hadirin yang kami hormati, hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka penandatanganan Letter of Intent untuk kerjasama Sister Province antara Sumatera Barat dan Jelabogdo. Penandatanganan ini merupakan langkah maju yang penting dalam menginisiasi hubungan baik dan membawa manfaat kedua belah pihak. 실결식이 이루어지고 서부스마트라 전라북도에 우호협력을 기대하고 있습니다. 어느 실결식 하면서 정말 중요한 시장이라고 정말 이 두 도의 중요하고 좋은 사이로 맺을 거다라는 생각이 듭니다. Gubernur Kim, sebagai dua provinsi yang memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan sumber alam yang luar biasa, kita memiliki banyak kesamaan dan potensi besar untuk saling menguntungkan. Beberapa contoh diantaranya sekaitan dengan perhatian kita sama-sama berhalamankan lautan lepas. Jelabogdo terus berupaya menjadi the leading force di area Laut Kuning yang berada di sebelah baratnya, sementara kami berdiri berhadapan dengan Samudra Hindia yang ombak-ombaknya ditaklukkan oleh nelayan kami setiap harinya. 김도 지사님, 정말 이 두 도의 문화도 풍부하고 역사도 풍부하고 많은 자원도 풍부하면서 정말 안독같은 가능성이 가지고 있다. 전라북도 같은 경우는 그 해변에 해변 가지고 있고 바다가 가지고 있으면서 저희 서부스마트라도 인도양을 바라보면서 매일매일 저희 해변을 잘하고 있습니다. Kita yang lumbung padi terbesar di Korea Selatan, sama halnya dengan Sumatera Barat, merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Pulau Sumatera dengan produksi mencapai 1,43 juta ton pada tahun 2022 yang lalu. Kita juga sama-sama mengembangkan potensi wisata berbasis alam dan lingkungan. Sumatera misalnya memiliki 9 geopark yang salah satunya 2 minggu lalu menerima penghargaan dari ASEAN Tourism Standard 2023. Jelabogdo sendiri memiliki banyak destinasi wisata berbasis alam, mencakup 6 taman nasional, 10 destinasi wisata alam, dan 22 pusat ekowisata. Semua ini diusung dengan tagline Home of Eco Life. 이제 정말 전라북도와
서부 수마트라는 비슷한 점이 뭐냐면 둘 다 똑같이 쌀 생산이 어마어마하고 전라북도에서는 호남이 한국에서 가장 큰 농촌을 가지고 있고 서부 수마트라도 마찬가지로 수마트라 섬에서 143만 톤을 생산하여 작년에 생산량이 그 정도 어마어마한 생산량을 가지고 있습니다. 그리고 서부 수마트라와 전라북도도 굉장히 좋은 자연과 좋은 환경을 가지고 있고 서부 수마트라 같은 경우는 9개 지역파크 가지고 있습니다. 2주 전에 아시안 투리즘 세너트라고 그런 상을 받았고요. 전라북도도 마찬가지로 6개 국립공원과 10개의 자연 명소, 22개 에코 관광지도 가지고 있습니다. 이 모든 거에 태클라인이 홈 오프 에이코 라이프를 때문에 이루어졌습니다. 이게 정말 어마어마하고 풍부하고 전라북도 같은 경우는 유네스코의 이제 유명한 음식 먹거리 도시로 선정을 받고 이 서부 수마트라 같은 경우는 른당 음식이 전 세계에서 꼭 먹어봐야 할 음식이라고 나와 있습니다. Kesamaan karakter